Salibonani bantwana benkosi endaweni zonke lapha elingabe likhona. Sithanda abana sibonge inkosi esigcinileyo, sibonga inkosi esipha impilo insuku ngensuku. Siyayibonga sisithi udumo lobukhosi makuye ngakuyo. Okwaleli thuba singena inkonzweni yethu, kuqakathekile ukuba sihambe ndawonye ukwenzela ukuba uThixo akhulume lathi. Vumani ke singene kwethu inkonzo okwaleli thuba. Ngizaqala ngiphe indaba eyiyo esiza kweyama kiyo, eyiyo esiza kugxila kiyo, eyiyo isisekelo senkonzo yethu. Sibe sesibala amavesi ambalwa siqhubekele phambili ngenkonzo yethu. Indaba engiyikhuluma ngayo indaba ejwayelekileyo, indaba eyaziwa ngabantu abaningi, indaba kaNamani owayengumholi webutho leSiriya, indoda eyayihlonitshwa, indoda eyayihlonipheka, indoda eyayisazakala ngesizathu sokuba yayithungamele ibutho leSiriya lanqoba lithunganyelwa yona lindoda. Indoda le yayihlonitshwa la inkosi yayo, inkosi yeSiriya. uNamani iBhayibheli yatsho njalo sikwejwayele ukuzwa lokho ukuba uNamani wayelamalephero. Nxa siqhubekela phambili sibona ibutho leSiriya lisiya kwaIsrayeli, lisiyathumba kulontombazana omncane. iBhayibheli esikhwalitona the little maid, untombazana omncane owathunjwayo kwaIsrayeli, walethwa eSiriya wayahlala emzini kaNamani, waba yisisebenzi senkosikazi kaNamani. Uzakhumbula kuba ngithe uNamani wayelamalephero. Intombazana le isebenzi ixoxa lomkaNamani ithi yona uNamani nxa engaya kwaIsrayeli kumprofethi uElisha angamsilisa. Nxa intombazana isitsho njalo uNamani uyezwa, abe seqhubekela phambili ayenkosini ayetshela ngalolu daba, indaba ezinhle zokuba lanxa elamalephero angaya kwaIsrayeli angasinda. Inkosi yeSiriya ithi yona kuhle uza kuhamba, yabhala incwadi ibhalela inkosi yakwaIsrayeli. Nxa ibhalela inkosi yakwaIsrayeli amazwi abhaliwe athi wona, ngithumela uNamani ngakuwe ukuba umsilise, incwadi lingafika kuwe ngicela umsize umelaphe. Inkosi yakwaIsrayeli ngenxa yamazwi alincwadi idabula izembatho zayo, iyathukuthela, iyakhathazeka, ebisisithi yona nginguNkulunkulu yini mina engiphilisayo lengibulalayo. Nxa ikhuluma inkosi kumbe sikhuluma ngaleyo ndlela, umprofethi uElisha uyezwa, abe sesenkosini udabulelani izembatho zakho, thume uNamani eze ngapha khona kuzakwazakala kubana ukhona umprofethi kwaIsrayeli. Vumani ngime khonapho indaba sibe sesikhangela amavesi ethu. Sikhangela amakhosi esibili, isahluko ngu5, sibala amavesi 1 siyefika ku7, kodwa sizawugxila kumavesi ambalwa. Ithona iBhayibheli uNamani induna yempi yeSiriya wayengumuntu omkhulu enkosini yaseSiriya, elodumo ngoba ngaye inkosi uNkulunkulu yayinikile iSiriya ukunqoba, kodwa wayelamalephero. AmaSiriya ekuhlaseleni kwawo athumba elizweni lakwaIsrayeli intombazana eyaba yinceku yomkaNamani. Yona yathi enkosini yayo, uba inkosi yami ibingabonana lo mprofethi ohlala eSamariya, ubeza kuyelapha ubulephero bayo. uNamani wasesiya kubikela inkosi yakhe konke lokho okutshiwo yintombazana evela elizweni lakwaIsrayeli. Inkosi yaseSiriya yasisithi, kulungile, ungahamba, ngizakuthumela incwadi enkosini yakwaIsrayeli. Wasehamba ke phethe amathalenta esiliva ali10, lamashekeli egolide izinkulungwane eziyisithupha, lezigqoko
ezintsha ezilithumi wayinika incwadi inkosi yakwa-Israyeli eyayilotshwe ukuthi lincwadi ikwazisa ukuba ngithumela kuwe inceku yami uNamani ukuba umelaphe ubulephero bakhe. Kwathi inkosi yakwa-Israyeli isibalile leyo ncwadi yadabula izigqoko zayo isithi, nginguNkulunkulu yini mina ukuba ngibulale loba ngisilise, ukuba lumuntu athumele ilizwi kimi ukuba ngelaphe lumuntu ubulephero bakhe na? Ake libone ukuthi udinga kanjani ithuba lokuxabana lami. Siza kuma khona lapho kwamanje. Indaba yethu isihloko sithi sona ukufakazela inkosi usebugqilini. Ukufakazela inkosi usebugqilini. Nxa sikhangela kakuhle yona lindaba engiyilandisileyo esengiyibalile, sinanzelela ukuba kulomuntu okukhulunywa ngaye, kulentombazana eyisigqili eyathunjwa ezweni lakwa-Israyeli. Intombazana eyenza i-equation yokusiliswa kukaNamani iphelele, intombazana eyisigqili. Nxa ukhangela ichapter ngu-5 yonale eyamakhosi esibili, ivula ngoNamani elamalephero. Phakathi kwechapter sibona uNamani esesindile, eselaphekile. Ukusila kukaNamani khona lokho kwenzakala kwaphunyeleliswa nguntombazana omncane. Nxa ukhangela untombazana lo onceda kumbe othungamelela ukuba uNamani asinde, othungamelela ukuba uNamani athole ukusila, nguntombazana owahlukaniswa lelizwe lakibo, nguntombazana owahlukaniswa losendo lwakibo, owahlukaniswa labakibo lefamily yangakwakhe, wahlukaniswa labakibo weza eSyria wazokuhlala koNamani. Kulamabizo akhulunywayo ekwelatshweni kukaNamani. Nxa intombazana le yayingekho, amabizo wonke ngitsho lebizo lomprofeti Elisha ayingasoze aqanjwe, akhulunywa nje ngoba ekuqaliseni kwe-equation ngale silentombazana encane eyisigqili. Intombazana encane eyisigqili evumayo kumbe evumayo ukuba uThixo ayisebenzise. Lintombazana eyisigqili iyancedisa ukuba uNamani asile. Kayincedisanga kuphela ukuthi uNamani azi ngomprofeti Elisha ayesila okwenyama kuphela. Ngoba nxa ukhangela iverse ngu-15 amakhosi esibili 5 verse 15 ithi yona ikhuluma ngoNamani. Wasebuyela kumuntu kaNkulunkulu labo bonke abantu bakhe, wafika wema phambi kwakhe wathi, sengisazi ukuthi kakukho uNkulunkulu emhlabeni wonke kuphela kwa-Israyeli. Ngamanye amazwi lintombazana eyisigqili isiza uNamani ukuthi asile ngokwenyama. Isiza uNamani ukuthi athole impilo, athole impilakahle ngokwenyama. Ngesikhathi esifananayo yona lintombazana ethwele nzima, yona lintombazana eyahlukaniswe labakibo, ngesikhathi esifananayo incedisa uNamani labanengi uNamani azakhuluma kibo ukubana basi ngoThixo wasezulwini. Ngoba uNamani kuverse 15 uyazivezela yena kwakhe ngokusobala. Uthi yena sengisazi ukuthi akekho uNkulunkulu kwezinye indawo zonke ngaphandle kwako-Israyeli. Ngenxa kwakuyisizathu sentombazana encane eyathi isigqili, ithunjiwe, ihlukuluziwe,
yancedisa lapha ekhaya ngokunanzelela ukugula kukaNamani, yancedisa ukuthi uNamani azi ngomprofeti Elisha, uthola ukusila uNamani, athole impila kahle, athole ngitsho loNkulunkulu khonale kwaIsrayeli. Singakhangela kafitshane ngalo untombazana, ngoba untombazana lo lokho kwenzayo kwakwejwayelekanga. Izikhathi eziningi njengabantu, abantu abasihlukuluzileyo, abantu abasihlukuluzayo, abasithwalisa nzima, abantu abasenza sibe izigqili, sibathatha njengabantu abasithwalisa nzima, lathi sibe sesibagwema kumbe sibe sesisenza izinto ezizakwenza bananzelele uma ngithi mina baxekelane lathi. Nxa ubala ku-Prophets and Kings uchapter ngu-20 kulomugca othi wona ukuziphatha kwalintombazana isigqili, indlela aziphatha ngayo kuleli khaya lobuhedeni ikhaya likaNamani kuveza sobala indlela akhuliswa ngayo. Ngamanye amazwi njengabazali, endabeni yalintombazana loNamani, endabeni yalesi sigqili esithi sithethwe kibo senza kulumuzi, sibe sesitshengisa uthando kulindaba njengabazali, sibona ukuqakatheka kokufundisa abantwana besesebancane. Uthi yena okhulumayo, uthi yena ukuziphatha kwalintombazana, indlela yaziphatha ngayo kulumuzi wobugqili, yaziphatha ngendlela etshengisa sobala ukuthi yakhuliswa ngayiphi indlela. Asihambe sonke encwadini yamazwi ahlakaniphileyo, incwadi yamazwi ahlakaniphileyo ngu-22 verse ngu-6, sizayibala sigijime sedlule. Izaga 22 amazwi ahlakaniphileyo ngu-22. Iverse 6 ithi yona, khulisa umntwana ukuba ahambe ngendlela elungileyo, lapho esekhulile ngeke kuphambuka kiyo. Ukuziphatha kwalintombazana kutshengisa ukuqakatheka kokukhulisa umntwana, okuyikho kuxwayiswa incwadi yamazwi ahlakaniphileyo ngu-22 verse ngu-6, ukuthi umntwana nxa ekhuliswe kakuhle, umntwana nxa esetshenzelwe emncane wakhuliswa kakuhle, wanikwa izilazo eziqondileyo, kazi ukusuka endleleni yakhe. Endabeni yalesi sigqile singumntwana, the little girl, siyancediseka ukubona ukuthi umntwana la nxa efundiswe kuhle angazasuke kibo, angasahambe ayehlala endaweni ongela bantu bakibe khona. Uyama entandweni kaThixo, uyama ekufundisweni kwakhe njengabazali. Engisingancesana ngakho yilokhu, abantu bethu ikakhulu kuliminyaka sebegqilazwa izinto eziningi, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwezimali kuyagqilaza abantwana. Kunengi osokusehlukanisa labantu bethu besesebancane. Izikhathi eziningi kasilali, izikhathi eziningi sithwala nzima, siswele ubuthongo ngenxa abantu bethu abebehambile baye emazweni atshiyeneyo. iBhayibhili lithi yona, khulisa umntwana ngokwendlela yakhe semncane, wothi nxa esekhulile kazi ukuphambuka kuyo. Kube sokuthi indaba yesigqili lesesincane esiyintombazana sakwa-Israyeli esesesiriya iyasincedisa ukwazi lokuzwisisa ukuthi umntwana singamfaka endleleni, angaze ayefika kuliphi ilizwe ayehlala kubantu abanjani, uza kuhlala endleleni. Asiqhubekele phambili ngevesi yethu amakhosi esibili 5 uverse 2. Uthi yena uverse 2, amaSiriya ekuhlaseleni kwawo athumba ezweni lakwa-Israyeli intombazana eyaba inceku yomkaNamani. Yona yathi enkosikazini yayo, uba inkosi yami ibingabonana lo mprofeti ohlala eSamariya, ubeza kuyelapha ubulephero bayo. Verse 4,
uNamani wasesiya kubikela inkosi yakhe konke lokho okutshiwo intombazana evela ezweni lakwa-Israyeli. Untombazana lo, the little girl, intombazana le esifike emzini kaNamani, kayikho koNamani njengesihlobo, kayikho koNamani njengomunye wabantwana bakaNamani, kakho koNamani njengomuntu obesenza umsebenzi, obefundela umsebenzi, oselapha njengomuntu osesebenza. Ngamanye amazwi, lintombazana ikoNamani njengesigqili kayila ma-rights. Intombazana le nxa ikoNamani enloyisa ukuthi sikuzwisise, nxa iphila lapha ekhaya kuyabe kuqondile ukubana sithi phila lezitha zayo, iphila lezitha zakubo. Inkazana le yayiphila lezitha zakibo. Ukuziphatha kwayo, indlela yayiziphatha ngayo le intombazana, iyatshengisa ukuthi yayingazenzisi, iyatshengisa ukuthi kukhona okwakukhona empilweni yayo. Intombazana le yayingaphili ngamandla ayo, kulamandla aphila kulintombazana, kulamandla ancedisa lintombazana ukuthi iziphathe ngendlela eziphatha ngayo. Amehlo ayo ayasuka kumeko wayo, ayasuka kubugqili bayo, ibisihawukela uNamani oyisitha kiyo. Ibone impilo kaNamani iqakathekile, ibone kukuhle, ibone kudingakala, ibone uNamani kumele athole ukusila. Isebugqilini khona ngale lintombazana, iyavuma ukuthi uThixo ayisebenzise. Isizathu sisitshilo, yakhuliswa ngokwendlela yayo isesencinyane, yakhuliswa ngokwentando kaThixo isesencane. Umbuzo engizibuza wona, lo mbuzo engimbuza abazali bonke, kuyini esikufundisa abantu bethu? Abakho abantwana, ababantwana nxa behleze emzini, emazweni asemzini baziphatha ngayiphi indlela? Mfundiso bani esibanike zona? Ngesikhathi esifana nayo kasazini bathandekayo ukuthi thina okwamanje sivalelwe yi-COVID-19, sithwele nzima, sigqilaziwe. Lanxa sigqilaziwe sinjalo, kasikeleni ukuzikhangela thina, sikhangele indingeko zabanye abantu, ngoba uThixo asifakile lapha sifake khona njengabantu. uThixo asifakile ezigabeni zonke, usifakile ubana sibe luncedo ebantwaneni bakhe. Vumani imbaleli ivesi ngedluli. uMatewu 5 verse 44 uthi yena uYesu nxa sikhangela ibehavior kumbe ukuziphatha kwalintombazana, uthi yena uYesu, kodwa mina ngithi kini, thandani izitha zenu, libakhulekele abalizingelayo. uYesu lapha akukhulumayo siyakubona kusenzakala kuntombazana. Ntombazana ukhangele uNamani, udinga ukuthi uNamani asile. Siyambona untombazana esenza exactly khona lokho okutshiwo yiBhayibheli. nguThixo kuphela owenza lokhu kwenzakala. Siyamdinga uThixo bathandekayo. Intombazana le iyakhuluma lo mkaNamani. Ngilo isibana briefly kumbe ngamafitshane, ngesikhangele ukuthi intombazana le yakhulumani, kumbe sikhangele inkulumo yalintombazana. Intombazana yisigqili. Ithi yona, inkosi yami, nxa ingaba phambi komprofethi oseSamariya, iyakusila. Okuthethekisayo ngalindaba kumbe ngalinkulumo yilokho. Okhulumayo yislave, okhulumayo yisigqili. Isigqili siyakhuluma. Uverse 4 kaMakhosi esibili sahlongo 5 ibisisithi yona intombazana lesikhulumile, uNamani uya enkosini. Ngamanye amazwi intombazana lesikhulumile, uNamani wenza lokhu kwakhulunywa intombazana. Yisigqili
sikhuluma kukhomanda webutho. Kutsho ukuthi intombazana le imessage yayo kumbe udaba eyayilalo kwakuludaba oluyisiminya. Kutsho ukuthi udaba ololukhulunywa yintombazana kwakuludaba oluthathekisayo, udaba oluqinisekileyo. That's why uNamani wenza lokho wakumele akwenze. Kulula bathandekayo ukuthi umuntu oletitle akhulume kuzwakale. Kube nzima ukuthi umuntu njengesigqili ongela title akhulume kuzwakale. Endo isifana sikunanzelele. Isigqili nxa sikhuluma lo commander, ucommander uyalalela. Kakwejwayelekanga, okujwayelekileyo yikuthi ucommander ngakhuluma wonke umuntu agijime. Ucommander lo uyenza okuchiwo intombazana. Kuyini okungabi kwabangela lokho? Udaba olwakhulunywayo intombazana kwakuludaba olujile kumbe udaba oluqinisekileyo. Udaba lolu kwakuludaba olwenza umuntu okholwe. Ngitsho lesimilo salintombazana sathungamelela ekuthini ikhulume izwakale. Nxa ngingadonsa ingqondo zakho ndonse ingqondo zami, sikhangele umhlaba lamhlanje, uzananzelela ukuthi phakathi komhlaba esiphila kiwo kugcwele abantu abanengi emhlabeni. Abanengi sebezwa izintshumayelo ngentshumayelo, insuku ngensuku. Ziyatshunyelwa izintshumayelo, bayathola izifundo, bayatshelwa lokhu lalokhuyana ngezifundo eziqakathekileyo, kodwa abanengi bakhona balokhu bemi lapha babekhona. Manini mphinde ngithi mina umhlaba esiphila kiwo, umhlaba esiphila kiwo ugcwele abantwana bakaThixo abanengi asebezwe izintshumayelo ezinengi, zitshunyelwe kube izikhathi ngezikhathi, kodwa ke balokhu bemi lapha ababemi khona. Umbuzo obusisithona kungani? Kungabe sizathu bani esenza abantu bangenzi lokho esikuchumayelayo kumbe lokho okuchunyayelwayo? Endabeni yentombazana sikhulumile ukuthi okwenza uNamani wakhuluma indlela owakhulunywa ngayo. Lesimilo salintombazana senza uNamani walandela okwakukhulunyiwe. Udaba okungenza kumbe ngithi okwenza udaba luthathekise kuyini? Ngizaqamba izinto ezintathu kunengi, kodwa ngizaqamba izinto ezintathu eziqhakathekileyo ezingenza umuntu angatshela bona sukuma asukume ezokumela kwenza. Okokuqala, ngamazwi kumbe ngamabala. Amabala ayiwo alodaba kumele akhulunywa cace. Amabala ayiwo alodaba aqhakathekile ukuthi abe khona aveze udaba oluphakathi. Okunye kwesibili, yindlela lamabala akhulunywa ngayo kumbe yindlela lamabala akhulunywe ngayo. Isikhathi eziningi abantwana bakaThixo bayakhuluma indaba ezinzima, bayakhuluma indaba eziqhakathekileyo, kodwa ufica ukuthi seriousness ngemva kwamabala kayikho. Udaba luqhakathekile, udaba lu serious, kodwa amabala kawavezi ubu serious kodaba indlela akhulunywa ngayo. Okwesithathu, isimilo sokhulumayo. Njengabantwana bakaThixo kuqhakathekile ukubana sikuzwisise ukuthi indaba ezimnandi, indaba zosindiso, indaba ezimnandi, indaba zokuza kaJesu kwesibili, okuza kwenza zi-affect okomanda bamabutho, okuza kwenza ku-affect abafundileyo, okuza kwenza ku-affect abanothileyo labo bonke abantu emhlabeni. Isimilo sami, isimilo sakho khuluma udaba. Esakho isimilo, sami isimilo
siyenza udaba esilukhulumayo, siyenza indaba esizikhulumayo abantu bazilalele. Siyakwazi ukuthi uJesu uyeza masinyane. Kodwa nxa ukhangela phakathi komhlaba, nxa ukhangela indlela abantwana bakathi xa baziphatha ngayo, kabaziphathi njengabantu abakwazi ubana uJesu uyeza masinyane. Kutsho ukuthi mina, kutsho ukuthi wena, kutsho ukuthi thina esitshumayela ivangeli. Kumbe kutsho ukuthi thina esingamaKristu kumele siphile ngokwendlela etshengisa ubana uJesu uyeza masinyane. Siyazazi indlela ezitshengisa ubana uJesu uyeza masinyane. Kumele siphile ngokwendlela etshengisayo ukuthi isono senyanye isono, silandele intando kaThixo siphile ngayo. Biyele endabeni yentombazana eyisigqili. Ntombazana eyisigqili ikhuluma lokhomanda yebutho, ithi yona nxa engahamba aye kumprofeti waseSiriya uza kusinda. Thina njengabantwana bakaThixo singakhuluma bathandekayo, sikhulumele uThixo, abantwana bakaThixo basindiswe, abantwana bakaThixo balizwe ilizwi likaThixo, balandele intando kaJehova. Ngifuna ukubana ngikunxuse intombazana eyisigqili yaba ngufakazi kaThixo ebugqilini. Intombazana eyisigqili igcinwe ebugqilini, iyisisebenzi. iBhayibhili iveza njengentombazana the little maid, intombazana encane eyisigqili. Kayibizwa ngebizo, kayibizwa ngesibongo, isebugqilini. Intombazana eyisigqili ifakazela uThixo isebugqilini. Zinengi izinto ezisigqilazayo emhlabeni. Inhlupho zomhlaba kunengi okuyazigqilaza. Singefakazele uThixo sisebugqilini yini. Intombazana le kayizange ilinde. Ithi yona ngizawuthi nxa sembele kithi ngithumeze ilizwi kunkosi yami uNamani, ngithi yena kabuye azokusinda. Yafakazela uThixo ngesikhathi sebugqilini. Kungenzakala njengabantwana bakaThixo sikhangelele isikhathi esingcono. Kungenzakala njengabantwana bakaThixo sibona sengazathi sabakhona isikhathi lapho esingasoze sibe isigqili khona. Zwana mntu kaThixo othandekayo, kudingakala abantwana bakaThixo abaza kufakazela uThixo besebugqilini. Ngoba uYesu uthi yena kuSamlo 22:12 uthi yena bheka ngiyeza masinyane. Nginomvuzo wami ukunekelona lo njengomsebenzi yakhe. Engudinga kulivesi uYesu uthi yena bheka ngiyeza masinyane. Ukuza kwaJesu kwesibili kakusoze kulinde ukuthi wena uphume ebugqilini. Kabusoze kulinde ukuthi COVID-19 yedlule. Akusoze kulinde ukuza kaJesu ukuthi inhlupho phakathi kwazo zedlule. Ungefakazeleni uThixo ngesikhathi usebugqilini. Umthandazi wami, kuyikubani inkosi ingisize, kuyikubani inkosi kusize, ikuncedise incedise, ngimfakazele uJesu ngisebugqilini. Ngimfakazele ngamazwi, ngimfakazele ngezenzo, ngimfakazele ngesimilo sami ngoba uJesu uyeza masinyane. Nxa ukhona la usitsho bana ngiyaloyisa lami ukumfakazela uYesu ngisebugqilini, ukumfakazela uYesu ngiphakathi kobunzima, ngiphakathi kwakho konke, ngikunika leli thuba ukuba singene emthandazweni ndawonye. Lapho khona phakamisela inhliziyo yakho kuJehova ngoba uYesu uyeza masinyane. Phakamisela inhliziyo yakho kuJehova. uYesu udinga abantu abaza kumfakazela ngesikhathi besebugqilini, njengentombazana encane eyafakazela uThixo iselizweni lobugqili. Kasicimezeni isikhuleke. Baba wethu othandekayo osezulwini, malidunyiswe lihlonitshwe igama lakho. Sithanda abana sikubonge ngaleli thuba, sikubonga ngomusa wakho langothando lwakho. Siyabonga Nkosi ngendaba ejwayelekileyo sijwayelekile, indaba yentombazana encane eyancedisa uba uNamani athole ukusila yona esebugqilini. Nkosi yethu ethandekayo, kulesi sifundo siyakunanzelela, kulesi sifundo siyakuzwisisa
ukuthi kakudingi ukuthi siphile kahle, kakudingi ukuthi sibe lempilo engcono ukuze sibe ngofakazi bakho abaqotho. Sidinga umoya wakho engcwele. Ngaleso sizathu siphakamisele inhliziyo zethu ngakuwe sonke. Sincenga Thixo othandekayo, umoya wengcwele keze athumbe izimpilo zethu. Umoya wengcwele keze athumbe izingqondo zethu. Umoya wengcwele keze Nkosi asisize. Senelise ukuphakamisa amehlo ethu, asuke kunhlupho ezisizungezileyo. Amehlo ethu asuke kulokho okusihonqolozileyo okuyibunzima. Amehlo ethu sibe sesibheka abantu abakho abathwele nzima. Sibe sesibheka abantu abakho ngoba kuthona nzima ukukhulu Nkosi, kuyikuphila impilo ngela Jesu. Siyacela Thixo othandekayo njengabantu abakho esilaziyo lesilizwa ilizwi lakho, sisize. Siphakamise inhliziyo zethu sivume ukusetshenziswa nguwe, sikufakazele lanxa sigqilazwe izinhlupho zomhlaba. Siyabonga Nkosi ethandekayo, usigcine umuntu ngamunye ngamunye, usithungamele, usigcine izikhathi zonke, usivikele, usisebenzise kudunyiswa igama lakho. Ngalo igama lika Jesu siyakhuleka. Amen.